Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok, saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa, dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak, nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak, nga itilit ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kanka. Awisen kayo nga rod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno kay yebkas ti an-anak akanyo, ket agbalinda nga ulidan, kadag iti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket manipod. Kinipagayam nga Elsa iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Makunak at childhood sweetheart ko ni Wilson. Adda karimi nga urean niya pa'y ti mapasamak, da kamin tulatta. Numakaurnong kamin, agkasar kamin. Naragsak ti relasyon mi. Ken makunak a compatible kami. Ta saan kami nga agap-apa. Ket no adda saan mi apagkinawatan, maurnos mi adagos. Aging gaadimteng ti kasinsin ko ani Vanji. Bueno papagayam, hintay dinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Elsa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nakita mo ka din no ayan na ni Elsa? Si kamat gayam, Vanji. Ay naku, nakno asino di nakapimpintas abala sang asumungad. Ay sus, pimo daw ka naggapoy di Manila. Well, Si Mexica pa, sika. Uy, kaano ka pa asim mangpat? idila ang kalman. Umayak lang bakasyon. Ay naimbag man ta nakalagip ka. Nabayag asaan ka nagbakasyon na. Aguray ka. Sino na yung apugi? Di naka-shorts ngagbas basketball. When? Di mo ka di mabigbig. Ni Wilson. Ha? Iso daytan? Wen, ay na. Pimintas ti pamagina niya. When nga rod. Katkatawaan tayo laang idi nakakutkutong. Kan kanayon nga agsaksakit. Ita, gimwapo mo tan. Ang isuda ka di pa'y kaniinsan ko? Wen, ay na nag-sweet da nga rod no kuy-kuyog na. Talaga nga isudan santag katuluyan. Ay, mabiit lang tayo baka. Diyak among agawid ka, insan. Pimintas ni Vanji anya, Elsa. Wen nga rod, kasla kayat kumutintag trabaho iji Manila. Si Kamat. Ay, when gayam insan. Iyam-amumot kanyak aji boyfriend mo. Ay na, amamumon ni Wilson. Iyam amumkit din. Sige man laangan. Wilson! Wilson! Umay ka ditoy! Umay ka, yamamok ni Vanji. Kasinsin ko. Anya nga may nantay trabaho mi di Manila? Call center agent. Hi, Wilson. Hello, Vanji. Amamukan. Nabayag lang nga saan ka nakitkita. Kasta ka di? Gimwapo ka, Wilson. Ah? Kasta ka di? Managbabain ka latta. Tinasayaat. Agmerienda tayo kit di. Elsa, nagkita kayo ka din ka ni Vanji? Wan manang, intreat na kami nga ron. Binirok na ka ngamin dito'y balay. Nasayaat mo't ata nagbakasyon. Agaw-awis nga ron manang. Mapan kami kano agpipiknik ije Falls. Ay katuan Ipasyar mo mat di kasinsin mo.
Takakaiso na anak kaawid ita. O sige, manang. Iso amang tiliw ka man nga rod iti manok ataraken mo. Ta iso ti sidaan mi inton bigat. Ay katuan na. Nalaingak samot nga agtiliw iti manok. Di ka madanagan ading ko. Tasyak pa iti manglutong. Oh, dahil ni Vanji. Agdigdigusan. Umay kayo ang gigusan. Naglamis ni Ganong dito'y falls. Madamdama pa insan! Agluto kami pay. Elsa, amo nga ni Vanji ti aglang mo? Kat naunag day ta falls? Wan nga ron. Insan! Di ka unay umadayo! Adalam di ta apasat! Elsa! Malmalmas ni Vanji! Wilson! Ikay salakan ni Vanji! Wan! Oh my God, Vanji! Naisalakan ka, Vanji. Joke ko lang, Dayjay. Amok ti aglangoy anya. Anya? Anyway, thank you, Mr. Handsome. Wala. Agsubli ako na iigid. Di na ka di kaya't akadoan nga aglangoy. Tulungan pa dahil sa nagluto. Si Kamot, suplado ka launay. Ngam, di mo ibagbaga nagdrama aklaan, ah. Ay na! Kasta unay ti danag ko, ididandani kanalmas insan. Insalakan nakmat ni Wilson. Thank you, Wilson. Ay, ala, mangantayukit din. Narigat no lumamiis dagiti makan. Talaga mo't, may sa tipinggan a panganan nyo, adwa. Talaga akas tadagit na. Lovebirds da nga rod. Oy, Wilson, agsao ka mo't, Ay na, pasensya kan insan. Talaga ngamin ama nagbabain ni Wilson. Ay, manipod idi, managbabain kan. Aging gaita, managbabain ka latta. Nagawid matgaya man ni Vanji. Anya? Ni, kunak manudwa alhawas na dito eh. Isumati ko na da ije balayda. Adan sa kanula ngamin imay na innala. Ay, agap apura siguro unay Iso asaanan ang nakapagpakada. Amom, intulod ka numot ni Wilson ije paradaan. Ha? Ni Wilson? Wen, kinuyog na kano ang naguray itibas ang nagluganan na. Kasta ka di? Agselos ka? Ah, Alangan asaan. Amom, sang kakita naman ni Wilson? ay, Kat idi-intreat na tayo iti merienda. Nakitak ang nagtungtung da ijerwar ti restaurant. Apay, di mo nadlaw day ta? nadlaw ko. Ngam, jak kayat nga ikan iti Malaysia. Takasinsin ko kat nga rod ni Vanji. Ay na, friend. Kurso nada na ti boyfriend mo. Day ta ti ammo. Agay-ayam kayo iti basketball no madamdama, Wilson. Saan? Tada pa panak. Ni, sa dino ti papanam. Masapol ka di amaamuam. Wano ibagak. Ha? Makauma ka na, Elsa. Anya? Kasla ka kaninanang ko. Anaga to ti damdamagan na. Wilson, abe akas tamat ti pa nagsasaom kanyak. Pudno ka di nga intulod mo ni Vanji iti paradaan, di nagawid? Day tamanan ti kunakan ka. Nakangag ka lang iti chismis. Namati ka na dagos. Apay, nakita na kami. Di ka man nagsasawi ti kasta no saan mo nakita. Agdamdamag aklaang, Wilson. Di ka lang mabain. Pati kasinsin mo. Pagsilosam. Panawan ka man lagan. Ado ti nakakita nga intulod na ni Vanji. Saan lamay may sa tinakaibaga? Nagbaliwan ti ugali ni Wilson. Kanayon dan sa kano nga agin inawag. Amo matan ti chismis. Anya? Hay, garanggandyang matgayam di kasinsin mo. Nagbakasyon, tapno agawon na ti boyfriend mo. Babe, happy anniversary. Nalipatam samatan nga anniversary ta ita. Elsa,
Diyak kabalan, hindi agilimid kan ka. Anya, Amo kabasol ko dito eh. Ado dagiti pagkurkurangak ka. Elsa. Waya-wayan na ko man. Makasarak kan to'y tilalaki at talaga aparakan ka. Wilson. Iso away-awayan na kon. Aginom takit eh. Inuman tada ito yung arak. Uy. Mabiit man lang. Anya ti problema. In-break nagnay siya lalaki. Awan babain na. Anya? Ni Vanji ti amok ama ka nga po. Puno ti imbagam. Agaw na enjoy akasinsin ko. Aginom dakit di. Huston, agungot ni manang mo. Sana mamon na ito eh. Kaya't ko malipatan na ijay lalaki. Manang, umay mo iyawid ni Elsa. Adda ijay balay, di nakabailan ti agawid. Ha? Apay, anya tinaramid na. Nagbarto. Anya? Iso nga umay mo alaan, manang. Apay ang nagbartak ti kabsat ko. Makangag kanyak dayjay a babae. Wilson, maragsakan na. Ta saan mo apinaay ti awis ko nga umay ka dito'y Manila. Kasano? Di nakmatsardanganan nga awagan. Mayat dito'y. Ado ti trabaho ang mabalin mo asarkan. Saan ka madanagan? Tulungan ka. Agyaman na ka? Sigurado ang ma-enjoy mo dito'y Manila. Ado ti mabalin ko apang ipasyaran kan ka, Wilson. Elsa, anya ti mapaspasamak kan ka. Mangibabain ka. Abak mo pa yan dagiti daddo maalalaki. Manginom ka matan. Nasakit ti ulok, manang. Isa din ako masermonan. Anya aya ti problema. Awan, adayaman. Nag-break kayo ka din kan ni Wilson? Asino tinang ibagakan ka? Saanan anaskan amaamuam no asino? Hangam, ang panunot ka kumaan na imbag ading ko. Dayjay kit din alalaki ti pagsayangam iti oras kan panawon mo? Wan, amok, Elsa. Insukat na ka kan ni Vanji. Kunam siguro ajak amo dagita mapaspasamak. Hanggang baybay amon. No saan na ka akayat? Saan ka kumang agbarta kakasta? Di mo dadaalan ti bagim gapulang iti dayta abanag. Di ka agdanag. Amangan no dumtentukan ka ti pudno alalaki amangayat kan ka. Ala, gimatang ka manan iti arak. Aginom ka manan? Kaya't ko ti makalipat. Ay sus, dadaalam lang ti biyag mo gapo iti dayjay a lalaki, friend. O may kakiti, taginom ta. Ay saan? Pinagbigyan ka idin. Ni, agriring ta cellphone mo. Sungbatam. Hello? Wan, manang ko. Apay ka di? Anya? Nadisgrasya ni manang ko! Si kagayam ti baro ka herami. Wan, Alan tinagan ko. Siyak ti cook dito eh. Elsa mo tinagan ko. Saan ka aman ano dito eh? Siyak ti makaamukan ka. Nakusikusilapan da ka dagiti waitress dito eh. Ibagam kanyak. Tapagong takida, ha? Agyamanak. Awanan yaman na. Aywan kayam. Agkuyog tan nga agawid na madamdama. Mabalin ka di? Nagbiro ka ko niti trabaho, manang. Amok nga minasaan ka makatrabaho.
Ta na disgrasya kakit nga rod. Kumarek di akin ko kwa iti day a restaurant. Nasingpat day jay. Iso asaya atem ti agtrabaho. Wan manang. Ay, wen gayam. Nakitam ka di ijay ni Alan? Nasingpat day a baro. Makigayam ka kankwana. Saan mon apam panunutan day jay a Wilson? Alan, agyaman akunay kan ka ha. Sana ka narigata na nag-adjust dito yung baro at trabahok. Gapot adda ka. Siyak tirong bang agyaman kan ka, Elsa. Apay? Manipon nga minamam mo ka. Naragsakan ti tunggal aldaw nga aglabas kanyak. Sika nga minti inspirasyon ko. Anya? Katjak ilibak nga agayatak kan ka. Love at first sight dahil anariknak para kan ka. Kwa. Numabalin. Jakpay kayat agayat itaalan. Agrek-recover akpay lang amin. Gapo itipan naka-broken hearted ko. Di ka agdanag, Elsa. Di ka apuraan. Nakasagana nga agoray. Aging kang aglunit ti sugat iti pusom. Alan. Ngam, sapay la ko ma. Taig ka na kitinamnama, Elsa. Itapay lang. Ikarik. Saan kanto masakitan? Iti kanito asyak ti ayatam. Man nakaawat ni Alan, Mr. Lonely. Kat inananusan na tinaguray, aging gaan nakarecoverak, itinapasamak kada kami kini Wilson. Makunak at tinapasamak apan nubok, kat iso tinangidoron kanyak, itinapudno nga ayat, nga iso ni Alan. Nga oran niya man tinapasamak, saan nak abinaybayan, ken imbati aging gaita. Alakastan, katagyaman nak iting kay panangidrama, dito'y pakasarita. To'y pagayam mo, Elsa. Agyaman kami matpagayam nga Elsa, iting ka panangipatulod, iti pakasaritaam. Tinapudno nga ayat, anyaman ti dumteng alaped, kat nakasagana amang saranget. Nagasat ka, tanamamom ni Alan. Ket idawdawat ko, asapay la kuma, tagnanayon ng tiragsak, ti relasyon nyo. Bueno papagayam, hingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam nga Elsa, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Hagyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.